Cemaat menen çoğu namazda turganda telefonga çakırуу kelip kalsa öçürüp koygon jakşыбы, öçürse namaz buzulbayбы? Эгерде bir knopka menen bassaң bolot, makruh dürüs. Alып alıp şarak karap, ben bayattan saat karaganda minti alıp karap, minti ondan keyin öçürseң anda namazың buzulup kalat. Oşon üçün namazды öçürüp alıp, taret alıp giresin, kiyimini karap giresin. Oşo siyahtı urmatlı bir tuğanım, adam etiyat bolup oşo telefon öçürüp anan kiriş gerek da. Bu meçitke Kuday menen bolgon baylanış. Kuday menen bolgon baylanışka girgende bu Kudaydan başkalardan baylanışın biya katıştap koyuş gerek da. Elestetip görseni bizdin kadırlı prezident çıkırdı. Bardın jasanıp, atırlardı koyunup, günlüğü juunup 3 martadan. Misal sizi çıkırdı. O şarap içken için çıkırdı. Bardınız da, anan telefon çıtap koyuş biyaka. Padışa menen söyleşip atkanda bu katın bu baybiçevi tokol ayırmaz çok. Andara kulak salvayız da. He? Nege padışa menen? Yemi padışalardan padışası menen söyleşkönü kirgende a telefonda ırgıtı veriş gerek, tana giriş gerek. Oşonda aytiş gerek bularga. Menin düşüme atam, apam, bir tuğandarım kiret bolçu. 5 vakt namaz okup жүргөн maalda. Hazır okubay tuş görбөй kaldım. Özüň ayttasın jobun. Kayra okusan tuş görösün şu. Sana narazı girбөй koyuştu. Irazı giretele. Namaz okup jatkanda, sajdaga barganda, közümdü jumganda, orongon ak kiyimчен adamlar көрүнөt, emne bolot deyt. Anda közüňizdi açıp namaz okuңuz. Özü sajdada göz açıp okulat namazçı. Namazda közü jumup algan makruh bolat. Birok namaz okup atıp göz ayak buyaka kete bersin de jumup alsa makul. A sizdiki jumup alsaňız көрүnөt eкен, demek açıp okuңuz namazды. İnşallah көрүnбөй kalat. Men жаңыда namaz okup jatam. Okup jatkanda ar kayсы oylor kelip azgırıla berem. Bul şaytanbı, kede özüm taң kala berem. Je mende jim barбы dep uşuğa kenenirek toktosoň or deyt. Men de oşonto berem. Namaz okup atkanda oylor kele beret. Zorgo jeňip çıkıp namaz okuyum. Jogolup ketken nerse namaz okup atkanda kelet. Biröөлөрдөн karız algasın, karız unutup kalasın, namaz okup atsan büt oşo esken kelet uşulardın bardygy. Munça so'm karız, munça rubl karızmın dep. Bir adamdın altını jogolup kettir. Jogolup optur, altındı idişke salıp jerge kömgön eken tapbay kalıptır. Anan Abu Hanife'ye gelip suraptır. Urmatlı imam, men altındı gömdüm tapbay kaldım deptir. Moldadan surulbay turgan mesele. Anı kayaktan bizim molda. Birok adamlar suray beret eken de şıpırgın tüz koysoň bolu jok bu dep anneke suraganday suray beret eken. Anan Abu Hanife aytıptır. Sen barasın dağı deptir. Tündö tahajjud namaz okuysun. Anan tavulat deptir. Taң kalıptır. Tahajjud namaz menen tavulganda kanday baylanışı var? Bu molda dele bolboy kalıptır dep. Ayta beret maňa. Siz bu süylebögen temaňyz jok deydi. Her nerseni süyleyberes. Başı perhat bolup kese dele masala ayta beres. Ayalı menen köye üçgende ayta beres. Biröw aytat çuwak ağaçdan sura dese, çuwak ağaçyň lüboy masaleni surayt, aldan suraştın geregi jok deytmiş. Oşonun sыңарында Abu Hanife'ye taң kalıptır. Men jogolup ketkendi surasam bu tahajjud namaz okuyt dep. Anan birok bari bir moldan aytkanyn kılayın dep barıp tahajjud namaz okup atsa ele şaytan gelip aytıptır, tahajjud okup ne kılasın? O tıttın tübünde gömgönsün dep şaytan aytıp berip koyuptur. O şerde namazın pütürüptür. Taң atpayt eken takır ele. Eptep taңdatırıp Abu Hanife aytıptır. Siz aytıp atkanda men estep kettim, taptım altınımı dep. Abu Hanife aytıptır. Burada şükür kılıp attın, tövekkel kılıp. Emi dağı şükür kılıp namaz okubaysın mı sen? Tünü menen dep. Demek namaz okuganda şaytanın kelişi bardığımızda bar bir tuğanım. Ağa kıcalat bolba, jin girgen emes. Sen tuğra jolda ekenini şo kabar berip turat. Eger namazın kata bolsa şaytan sana gelbeyt ele. Demek namaz okup atkanda oy gelip atsa, Samarkandga 8 jol, Oşko 10 jol barıp gelip atsan oýuňda. Demek bardygy normal ketip atat, sen şaytanga moyun bergen joksun. Te balagattan beri okulbagan namazdardı okuş gerekmi jana kantip okuş gerek deyt.
балагатка жеткениңиз так билсеңиз, ошол жаштан баштап окуйсуз. Эгерде качан балагатка жеткениңиз так билбесеңиз, анда 15 жаштан беркисин окуйсуз. Колуңуз бошогондо эле парз намаздарды ниет кылдым, ошол өтүп кеткен багымдаттын каза намазын окумакка деп ниет кыла бересиз. Парздарды гана ниет кыласыз жана ошондой эле витр важип намазга ниет кыласыз. Ниет кылганда ошол намазды мынтип кылыш керек. Мен ниет кылдым, ошол багымдат намаздын эң алгачкы же эң биринчи деп ниет кыласыз. Себеп дегенде эң алгачкы десеңиз, биринчи калып калган намазыңызга кете берет дагы, утур окуган сайын алдына жылып кете берет. Же эң акыркы десеңиз, утур окуган сайын акыркысы акыркы болуп, кийинкиси дагы ордуна кала берет. Ошентип сиз ар бир намазды туура окуган болуп эсептелесиз. Намаз окуп жатканда балам алды жагымда уктап жатса кабыл болобу? Кабыл боло берет, айырмасы жок. Намаз окусаңыз боло берет. Эч кандай бир адам уктап аткан болсо же бир адам нары карап отурган болсо, аны эч кандай зыян тийбейт. Зыян бир адам өтүп кетсе, анда ошол өткөн адам күнөөкөр болуп калат. Духа намазы жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Духа намаз деген урматтуу бир тууганым, бул жанагыдай шашке намаз деген сөз болот дагы. Күн аркан бою көтөрүлгөндөн баштап бешим намазына чейинки убакытта окулунган 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет, ал эмес 8 рекетке чейин окуса боло бере турган намаз, мына ушул шашке намаз же болбосо салатул аввабин, Кудай таалама кайрылып, Кудайдын астында өздөрүнүн намазын адеттүүлүк менен, ариеттүүлүк менен окуган инсандардын намазы деп айтылат. Мына ушул күн аркан бою көтөрүлгөндөн кийин, бул күн чыкканда, мисалы үчүн азыр күн 8-дерде чыгып ата турган болсо, анда ошондон бир 8:30 баштап ошол жанагы бешимдин убагына чейин, 1,5 саат калганга чейин окула турган нафил намаз өтө жакшы намаздардын катарына кошулат. Башка мазхабтагыларга уюп намаз окуса болоп, алардын кээ бирлери бут кийимдери менен окуйт экен дейт. Биз деле бут кийим менен окуп, маасы менен окуп атпайбызбы? Сен байпакка мас тартат экен деп айтсаң, ошондо окшошот. Башка мазхабтагылар 4 мазхабтын ичиндегилердин бири-бирин уюй беребиз. Анан башкалар эгерде бутун жуубаса, жука байпакка мас тарта турган болсо, ошо мас тартканын көрсөк, ошол бойдон имамга өтсө, мына ошондо уюбайбыз. Калган учурда уюй беребиз. Экинчи суроом, имам хутбага чыкканда 2 рекет мечит намазын окуса болобу? Ханафи мазхаб боюнча макруh. Ханафи мазхаб боюнча имам расми хутбага чыгып сүйлөп атканда 2 рекет тахиятул масжид окулунбайт, дароо болуп турат. Үчүнчү суроом, намазды жумушка байланыштуу окубай жатабыз, кандай болот? Намаз боюнча айтып коюңуз дейт. Кимде ким намаз окуп, намазын тургузса, динин тургузган болот. А кимде ким намазын тургузбаса, динин тургуза албайт. Кыяматка барганда биринчи сурала турган нерсе намаз. Эгерде намаздан өтсө калганга кезек келет, эгер өтпөсө калганга кезек келбейт дейт. Биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык бул намаз деген пайгамбарыбыз алейхиссалам. Жок эле дегенде багымдатты оку, ага бешимди кош, ага асырды кош. Бирок намазсыз калбы, урматтуу бир тууганым. Таравих намазын үйдө 7-8 киши болуп окусак болобу, жамаат болуп, өзүм 10 кыска сүрөнү билем. Эгер мешитке келип окуганда убакыт тар болуп кыйын болсо, үйдө окусаңар болот иншалла. 10 сүрө окусаңыз болот, 2 сүрө менен окусаңыз деле боло берет.